ځینې مهمې جملې په جرمني ژبې کې. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? دا څومره قیمت لري؟ Haben Sie das in einer anderen Größe? Haben Sie das in einer anderen Größe? آیا تاسو دا په بل اندازه کې لرئ؟ Ich möchte das kaufen. Ich möchte das kaufen. زه غواړم دا واخلم. Kann ich mit Karte bezahlen? Kann ich mit Karte bezahlen? آیا زه کولی شم په کارت سره تادیه وکړم؟ Haben Sie Rabatte? Haben Sie Rabatte? آیا تاسو تخفیف لرئ؟ Haben Sie eine Tüte? Haben Sie eine Tüte? آیا تاسو کڅوړه لرئ؟ د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنان سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هیروئ. د خدای پامان.